Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Prvenstveno se želim zahvaliti Društvu za pedijatriju jer nam je prihvatilo ovaj rad, a ovo dijete je imalo ne samo poteškoću zato što je pedijatrijsko, nego zato što je zahtijevalo jedan kirurški zahvat, odnosno i više. Znači, nedonošće ili prijevremeno rođeno novorođenče je dijete rođeno prije 37. tjedna trudnoće, odnosno prije 259. dana trudnoće, odnosno dijete koje ima manje od 2500 grama. One se klasificiraju u 3 skupine s obzirom na težinu i to je ona najteža, ekstremno niska težina od 500 do 900, a dijete koje ćemo danas prikazati je, vjerujem, dijete koje ste možda gledali na televiziji, imalo je svega 450 grama porođajne težine. Druga skupina su djeca između 1000 i 1500, a treća niska porodna masa od 1500 do 2500 grama. Primjenom moderne medicinsko-tehničke opreme i novih lijekova u neonatologiji povećao se stupanj preživljavanja te dječice sa ekstremno niskom i vrlo niskom porođajnom masom. Organizam te djece je u potpunosti nezreo i tako da ekstrauterini razvoj svakog pojedinog sustava predstavlja izuzetno veliki rizik za razvoj određenih zdravstvenih komplikacija. Nezreo je znači respiratorni sustav, termoregulacioni sustav, kardiovaskularni, središnji živčani sustav, a i probavni. Znači, danas smo se odlučili pričati o nekrotizirajućem enterokolitisu koji je teška i po život opasna gastrointestinalna bolest novorođenačke dobi, a najčešće se javlja baš kod nedonošćedi sa ekstra ili vrlo niskom porodnom masom. Manifestira se najčešće u prvim tjednima života i najčešće kod djece koja su do tada tolerirala enteralni unos hrane, vrlo iznenada nastaje. Imamo simptome specifične i nespecifične. Nespecifični su nam povišena temperatura, hipovolemija, tahikardija, blagi respiratorni distres. A od specifičnih simptoma imamo distendiranost abdomena koja može ići sa napetosti ili bez napetosti trbušne stjenke, netolerancija hrane, retencija želučanog sadržaja na nazogastričnu sondu, povraćanje, prisutnost krvi u stolici i pneumatoza crijeva na kraju. Klinička obrada zahtijeva radiološku obradu, bebigram se snima, hemokulturu, kompletne laboratorijske nalaze uključujući upalne parametre, stolica na test okultnog krvarenja, stolica na bakteriologiju, ultrazvučni pregled. Određivanje stupnja i kriterija težine bolesti pomaže nam tablica. Prvi i A i B vam je sumnja na nekrotizirajući enterokolitis. Drugi A je blaga bolest, drugi B je umjerena, treći B je uznapredovala, treći A je uznapredovala, treći B je uznapredovala sa perforacijom crijeva, što je imalo naše dijete koje ću vam prikazati u slučaju. Što se tiče liječenja, postoji konzervativno i kirurško. Što se tiče konzervativnog, moramo odmah zaustaviti enteralni unos, sukciju želučanog sadržaja, antimikrobna terapija, učestalo laboratorijsko praćenje, a i učestalo radiološko praćenje djeteta. Kirurško liječenje zahtijeva resekciju tog nekrotičnog dijela crijeva i formiranje stome. Kod kirurškog liječenja najvažnije je ukloniti nekrotični dio crijeva i vrlo važno je tada voditi računa da se što veći dio crijeva ipak očuva kako bi dobili vrijeme za oporavak i rast, jer u jednom kasnijem stadiju dijete mora ići na novi kirurški zahvat kada će se uspostaviti kontinuitet crijeva i izotvoriti ta stoma. Što se tiče komplikacija, imamo naravno infekcija, sepse, meningitisi, peritonitisi, abdomenalni apscesi, intestinalno krvarenje, hipotenzija, šok, respiratorno zatajenje, stenoza crijeva, a na kraju se može dogoditi i sindrom kratkog crijeva. Prikaz slučaja, radi se o djetetu maloj Maši koja je rođena od majke
24-godišnje zdrave žene, rođeno iz prve kontrolirane trudnoće, gestacijske dobi 27 tjedana plus 1 dan. Porod je krenuo vaginalno i spontano u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. 2 tjedna pred porod majka je bila hospitalizirana jer je imala manjak plodne vode i liječena je antibioticima. 4 dana pred porod rađena je amniocenteza zbog sumnje na T21. Znači tog dana rađa se beba sa 450 grama, 28 cm visine, odnosno porođene dužine i Apgara 257. Dijete po porodu je bradikardno 60 otkucaja u minuti, hipotono, reanimirano, uvodi se orofagealni tubus i dijete se postavlja na aparat za mehaničku ventilaciju. Smješta se u centru za nedonošće od Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice gdje prima surfaktant, gdje je postavljen PIC kateter za intravensku terapiju i gdje se krenulo sa parenteralnom prehranom. Prvi dan života krenulo se i sa enteralnom prehranom sa 0,2 ml majčinog mlijeka po obroku. Već u drugom danu života porast je upalnih parametra i moraju se promijeniti i korigirati antibiotska terapija. Od 1. do 4. dana dijete je bilo na fototerapiji zbog nespecifične hiperbilirubinemije, a od 3. dana života počinje se javljati distondiranost abdomena, povraćanje, retencija želučanog sadržaja, krenulo se radiološkom i ultrazvučnom RTG i ultrazvučnom dijagnostikom gdje je utvrđeno da se radi o nekrotizirajućem enterokolitisu, nažalost sa progresijom i 8. dana djetetovog života dolazi do perforacije crijeva i dogovorno se dijete premješta u jedinicu intenzivnog liječenja Klaićeve bolnice gdje se znači nadalje kod nas liječilo. Ovako izgledala mala Maša prvih dana svog života i boravka u jedinici intenzivnog liječenja Klaićeve bolnice u Zagrebu. Kod prijema ona je bila hemodinamski stabilna, respiratorno je suficijentna bila na mehaničkoj ventilaciji, ali kliničkom slikom je izuzetno dominirao taj dilatirani abdomen koji je bio napete stjenke, presijavao se tamno, peristaltike dijete nije imalo. Vrlo kratka je bila preoperativna priprema, smješteno u inkubator, nakon sat vremena morali smo je predati u operacionu salu. Tijekom zahvata ona je bila klinički stabilna, reseciran je perforirani dio crijeva i formirana je bipolarna jejunostoma. No, poslijeoperacijski tijek je kompliciran hiperglikemijom i cirkulatornom nestabilnošću. Dijete je bilo na terapiji inzulinom, vazopresorima, inotropima i bilo je izuzetno zahtjevno uspostaviti balans elektrolita i acidobazne ravnoteže, a pokazala se vrlo brzo i potreba nadoknada transfuzijskih derivata. Dok je boravila u jedinici intenzivnog liječenja, dobila je 11 puta koncentrat eritrocita i 5 puta koncentrat trombocita. Tek 10. dan poslijeoperacijski uslijedila je stabilizacija djeteta. Komplikacije koje su nam se javljale tokom liječenja bila je hiperbilirubinemija, jer je dijete bilo dugotrajno na parenteralnoj prehrani i taj nekrotizirajući enterokolitis. Infekcije 76. dana života, sepsa, klepsijelom pneumonije, liječena je antibiotikom, 100. dan života ponovno CVK, povezana bakterijemija, također liječena antibioticima. Što se tiče neuroloških problema, odmah po prvom ultrazvuku po primitku imala je obostrano krvarenje u mozak 2. stupnja, bez značajnih hipoksičnih promjena, ali se pokazalo određeno zaostajanje i određeno jednostavno potreba za fizioterapijom i naš fizioterapeut je započeo sa baby handlingom i terapijom Bobata. A što se tiče skrininga sluha, on je bio uredan. Od 31. tjedna dijete je praćeno od strane oftalmologa i imalo je ROP, znači indikacija za lasersku fotokoagulaciju postavljena je 64. dana ekstrauterinnog života. Poslijeoperacijski nalaz je bio uredan.
Respiratorni sustav. Dijete je od svog rođenja do 57. dana života bilo na mehaničkoj ventilaciji, intubirano, potom provodi 3 dana na nazalnom CPAP-u, a 76. dana, kao što sam spomenula, imala je prvu sepsu kada je došlo do općeg pogoršanja i morali smo je ponovno na 10 dana intubirati i stavljati na mehaničku ventilaciju. Od 90. dana života ona je na kisiku preko nosnih katetera, a od 116. dana ona je bila potpuno neovisna o kisiku. S obzirom da je ona ranog postoperacijskog razdoblja počela pasirati stolice na jeunostomu, započeli smo i enteralni unos sa Niokejtom. 118. dana života, kada je ona imala težinu od 2810 grama, išla je na taj drugi operativni zahvat gdje se uspostavio kontinuitet crijeva i zatvorila ta bipolarna jeunostoma. Postupno se totalna parenteralna prehrana smanjivala, enteralni unos se povećavao. 134. dana života ona je premještena na naš novorođenački odjel, potpuno neovisna o kisiku i aktivno jedeći na usta po 40 ml prehipa. 151. dan života otpušta se kući kao zdravo dijete uz naravno multidisciplinarno praćenje. Ono što ja želim reći da medicinska sestra kao dio tima je jedina osoba, odnosno mi smo bile jedine osobe koje su 24 sata provodile uz takvog pacijenta. Ona nikada nije bila bez nadzora, posebno u jedinici intenzivnog liječenja, i svaku prvu promjenu kod djeteta je prvo uočila medicinska sestra. I zato baš kvalitetnim radom medicinske sestre doprinijeli smo i kvalitetnijem liječenju. Imali smo važnu ulogu u zbrinjavanju njezi tog nedonoščeta koje je bilo vitalno ugroženo. Sudjelovali smo u planiranju i provođenju zdravstvene njege te u planiranju i provođenju medicinsko-tehničkih postupaka. Naša zadaća kod takve djece nadzor vitalno ugroženog djeteta, znači promatramo, mjerimo, bilježimo i izvještavamo o stanju djeteta, promatramo njegov izgled, boju kože, sluznice, položaj djeteta. Prepoznajemo postoperativne komplikacije, intenzivni monitoring svih vitalnih funkcija i zdravstvena njega djeteta, to je osobna higijena, a i njega okoline stome, promjenu vrećica i podloga koje nam je kod nje posebno bilo vrlo zahtjevno jer je stoma bila nadomak reza i imali smo brojne komplikacije u prvim danima i mijenjali smo, nismo mogli staviti vrećicu, mijenjali smo tupfere svakih 10 minuta. Primjena propisane terapije također je naš zadatak, provođenje hranjenja, pasivno i aktivno i svih postupaka da bi spriječili komplikacije. Održavanje prohodnosti dišnih puteva, kontrola unosa primljene i izlučene tekućine, kontrola diureze, drenažnih katetera, krvarenja, kontrola ABS-a, prepoznavanje i interveniranje u hitnim stanjima, provođenje mjera sprječavanja intrahospitalnih infekcija, provođenje mjera sprječavanja nastanka komplikacija dugotrajnog ležanja, kontrola boli, EKG-a, kontrola medicinskih aparata koje primjenjujemo i na kraju sve to trebalo je i evidentirati. Sestrinske dijagnoze koje smo kod nje provodili je visok rizik za infekciju vezano za oslabljeni imunološki sustav, za postavljeni CVK kateter, endotrahealni tubus, urinarni kateter, drenaža abdomena. Visoki rizik za poremećaj termoregulacije u svezi sa nezralošću termoregulacijanog sustava. Visok rizik za oštećenje kože u svezi sa postavljenim sondama i senzorima za praćenje vitalnih funkcija. Visok rizik za aspiraciju želučanog sadržaja u svezi sa postavljenom nazogastričnom ili orogastričnom sondom. Visok rizik za opstipaciju u svezi sa oslabljenom peristaltikom i nedovoljnim razvijenošću probavnog sustava. Smanjena prohodnost dišnih puteva u svezi sa osnovnom bolešću, što se očituje nemogućnošću samostalnog iskašljavanja, akutna bol u svezi sa operativnim zahvatom i visok rizik, odnosno smanjena mogućnost brige za sebe u svezi s osnovnom bolešću i dobi, što se očituje nemogućnošću obavljanja osobne higijene, a i hranjenja. Ovo
bi bio zaključak da je medicinska sestra svojim iskustvom, znanjem i spretnošću može znatno pridonijeti pravovremenom otkrivanju komplikacija, a samim time i pravovremenom ishodu liječenja i eto mi u Klaićevoj bolnici smo izuzetno ponosni na pozitivan ishod ovakvog liječenja, ovakvog jednog malog djeteta, a sve to ovako kada vidite i dobijete slike i čestitke recimo božićne od nje i njezinih roditelja daje vam snage da se dalje borite za takve male pacijente. Zahvaljujem na pažnji.